Om Swastiastu, Titiang Niwayan Sumantari, penyuluh bahasa Bali Sanepole Amongan ring Kelurahan Sesetan. Ringgalah sane becik puniki, Titiang Jagi Ngodar, basa alus kruna ri sejeroning angge sarire. Ayih sane ka pertama, bok basa alusne rambut. Nah, sane mangkin durus cingakin aksara Bali ring sornyani. Gidat basa alusne lelate. Nggih, durus cingakin aksara nyani. Alis basa alus nyani wimbe utawi sirat naya. Mata basa alus nyani penyingakan. Bulu mata basa alus nyani ring-ring. Yeh mata basa alus nyani toyan panon. Junguh basa alus nyani irung. Kuping basa alus nyani karne. Bibih basa alus nyani lambe. Gigi basa alus ne untu. Jadi basa alusnya nih lelentek. Ini alit-alit, sane mangkin durus cingakin asapunaipi sesuratan lelentek nganggen aksara Bali. 5. Basa alusnya nih tangan. Kuku basa alusnya nih nake. Ulun ati basa alusnya nih ulun angen.